Tala Fou il nei vaenga o Tala Fou mai le si ufonga lo mua I Wellingtone o le tala mua. O le iwa se 10% o fo mai tua po GPs I rutonu o New Zealand ei ua whamoe e si tia le tau mo ngase fia wa ai I se fo mai ai o nisi lo fo I au nanga o lea ua si tia le tau e wa ai I a fo mai le teimi nei. Na manino le tūlanga I se sua nga fau ua whala wai tele mai nei na whaatino ina le whala po tonga a I la tau e ona whale mai tua le General Practice Owners Association po le ChenPro. Ua I loe le nei sua nga le matua whaale tonu o le tūlanga ua o ne I aina vainga ma le tausinga o le soifua maroloina o le lautele o le tunu. E le ngata I le tau ngata o mea whaatino ai le nei au nanga. Ai o le toa ngao lau whai ngā ruenga ua matua maua e ai lau whai ngō mai e wa ai matausia e le fō mai e tō tāsi. O fō mai tua nei po GPs la tau te maua se whesoa soani tau tupe mai le mālo mō ngase umai le si talaina I o la tau whale mai. Ma e ai se whetuna inga e fuafua I le matua o le soifua o se ngase. Ai o nai tau sanga ua mawai atu nei, sa mai tau I nai le wawe tele o na si tia o la whainga o tangata mamai e wa ai e ia fō mai. O le suenga la sa whaie le masina na te nei o kurso, o le au whainga e lua se lau fast food mo le wha o whale maitua, po o le kuata lea o whale maitua umai le tonu o le tunu na I loa ai, o le valus furuiwa pasene o ia au nanga, na si tia taruai nei, pe o loo iai le fuafuanga e si, ia le tau po o le tutongi, e wa ai le fua mai. E le ngata I lea, ai o le fitus furu pasene o ia whale mai, o loo I se tūlanga wha le tonu ala tau mea tau tūpe, wha atusa I le tau sanga ua mawai. Ai o le valus furu toru pasene o whale mai sa o fie le suenga, o loo popole mātukalu, I le lumanai o ala tau au nanga. Whaalia mai fo I le teitei whono o le whalapo tonga le ChenPro, le li fo mai o Anchors Chambers, o le onus 10% o whale mai tua nei, o lo iaia wanoa moni fo mai, a toa ai fo I moni tausi soifua, e mana o mia o na whaatumu I se taimi vave. Na ia ta ua o le mea utupu, e to tele tangata mo mai o le mawhai o na oe wa aia la tau fo mai, o na o ia tu langa whaale tonu, o le lama o le au whainga luenga. I le taimi nei, e iai tangata maru tua o New Zealand, e o atu I le iwas 15% o le latou pensione, o lo alu I le totongi o whale, po le rent o mea o lo ono nofo ai I le taimi nei. Wa tangia le tūlanga, I le polokalame a le checkpoint a le walesi whaasara lau a New Zealand, o lo whaatala noa I nai nisi o le au maru tua, I le whamalo sia leo I la tau e te tongi ni rent tau ngata, a to ai, ma le tau le maua ni whale tāla whengai, e no nofo ai I la tau ua pensione. O le nei whawhi tāuli e manatu le komisi mo tangata ua malo lori taia mai ngā luenga, le Retirement Commission, o le a ngai ina whaate tele, ona o le a ngai atu ina whaalua ina, le a whainga o tangata e silia I le onus furulima tau sanga o le soifua, e maututongi whale o isi, I le tau sanga e lua awhe fast furuma le valu, o le a o atuai, I le ono se lau awhe ia le a o whainga. O lo ta ue le pol kalame le checkpoint, se tasi o tangata matua e pensione, e nofo I whanganui, e whapea, e whaase lau lima se furuta lalo na rendi le vai aso, mo lo na whale e lua potu moe. O na tutoe ai lea na o le fits furuta la mai le na pensione e ola ai, mai o lo o nganue part-time o ia, e tau whaafetau iai ia mana onga masani le tausinga o le soifuanga. E sili atu le se furuma le lua awhe tā la, ua whaasala ina ai se landlord I Rotorua, ona o le whaale tonu, ma le saonga le muolo na whaale, ai matautia le taunga tā mo tangata sa no nofo ai. Whaelo mai le mtanga luenga o Pisnisi, mga luenga, po le ambi, e whaafao na la tau sia le whaale o le tangata le nei e ngo ia Stephen Bana, I le wā o November o le lua awhe lua sifurulua, ma aperila o le lua awhe lua fultoru, ona o whai tionga mai tangata sa maututongi ai.
sa ilo ai ine ya si singa le matua fa le tonu lava le nei fale ele ngata ina malulu matutulu ai pu solo le foloa ma pala le tele o fa malama ai ele ola fo I male masini e fa ma fana ai le airport le heat pump ai o le rent sa mana o te tongi atu I tangata na nofo ai e le mao le ono se lau lima se furutala ma le fitu se lau lima se furutala le vai aso sa polo ina le mtanga luenga le ali nei ana le fale ina ia fale le ia tulanga pe sai ele ai se me na foia ma o ilo le mta upule nei I le tenancy tribunal o fa sala ina I le tangata e le sala tupe e sidi atu le se furu ma le lua a fe tala ele ngata I le sa polo ina fo ele faamisnonga ia le lile nei Stephen Bana ina ia fa pa I le fa se lau walus furu ono tala le tongi o na fale I le vai aso ma I le fitu se lau lima se furu tala sa iai e anga ia tu itua I le aso lua o novema o le tausanga lua afe lua fultolu ma ia to tongi ia le vai ngā tupe tu sa ma le varu afe fitu se lau tala I le ainga sa renta I le fale I le taimi fa lia fo I le mtanga luenga le ambi e leo se taimi mua le nei wa fa ina ai le nei tangata I se solitu la fono ona o mea tau fale. Na si tia la fa ingo mai fo o le COVID-19 fruiva I le tono New Zealand le vai aso na tua na e tu nei fa tu se le vai aso I ona tua ai na fa lia I fa mau le mtanga luenga le sei fua marolo ina na pa u I lalo la fa ingo tangata na mali li wai le fa mai I le vai aso na te nei e o mai le vai luanga le pole sa te wai o atu I le afe fa se lau luas fulma le lima le a fa ingo mai fau ai se fuluiva la fa yo e na mali liu ona o le COVID e iwa se fulua la fa yo tangata na tau fia I fale mai mo tongo fitinga ai ele ai seisi na tau fia I le vaenga mo mai tinga ina e o pito to tele ia mai sa fa mawina I le tu malo le waite mata e lua se lau onus furuono so o to ai ma Canterbury e lua se lau maritasi o le vai aso I ona tua sa afe lua se lau iwa fa la fa yo mai fo na fa mawina ai ma le tolus full maritasi o le fa yo e na mali liu o failo mai al kompania le Uber ia le fuafuanga e tapuni ia lana au nanga tau ta vale I de tonu o Australia ona o le tele o le mau whaafita uli o tūlei mai atoa ma le taunga tā o le whaatino ina o lea au nanga o le Uber car share e mawhaiai o na rent ia ta vale a tangata la tau te whaonga ina e amata I le tūlai tāsi ia po le aso atoa foi e o lava I le vai aso po o le masina atoa e awala le le whaonga ina o le Uber app e so se ta vale au fiai ta vale la iti o van po piki apu foi e mawhai una whaonga ina I le nei au nanga a le Uber car share I Australia I le tau e whaase furutala e le aso mai o le tausanga lua afe luas furulua na amata I le au nanga I Australia o le aso furulua lao le masina le nei o se tema e whaamuta alo I ai le nei au nanga le Uber car share I Australia atoa o te puni le au nanga a le fa to alua tu sanga taru na fa tau le Uber e le company Australia le sa ta o le car next door ile se le ni se lau mo le 5 miliona tala ma fa ta ai ia le la to filosofia fa pisinisi o fe ngai Israel ma le solo ma se solo de te ala au fai tau fia afe o tangato le tunu ua tau fia inga ruenga ma au nanga ona o le manao e fa umalo le taua ma le Hamas I te tonu o Gaza e le o fia le to tele o tangata I le li palemia ia Benjamin Netanyahu ma lona fa foina o teranoanga ma le Hamas mo le te talaina mai o tangata Israelu ia o lo o tau fia pea talu mai le aso fitu o Okitopa o ilonga o na le fia tangata Israelu ona o le maua taruai nei o tino maliu o tangata Israelu e tono I tonu o se tunnel o latou umanei o nisi o tangata sa tau fia whaamalosi e le Hamas taru mai le latou o so whainga lea na mafu ai le tau le nei o lo o vevesi I Gaza o le vai aso taruai foi
na mawai leisi tino maliu o seisi fo i tangata Israelu na tau fia ele Hamas. O le mana o tangata i le teimi nei, ua da tau o na wha uma lo le taua, lea ua whai tau fia se furuafe, lea wha inga o e ua mali liwai. I tālonga, na mua toi tu lua ia le i New Zealand le tu unga ta ma le Sāmoa o le IndyCar Series, i le nuu o Milwaukee Amerika i le aso nafi. O le Leo Scott McLaughlin na mua i lona lua o tu unga le Hy-Vee Milwaukee 250 e awha se kone na mua ai o ia i leisi New Zealand o Scott Dixon le ua whaono o na siompini tu unga ta ma le Sāmoa nei le IndyCar Series. O le tolua i leo mua le li nei o McLaughlin i tu unga o le nei tu sanga. I la kopi, ua whaia se whaato e senga aloa ia a le whaatonu o le uni la kopi a Felika Saute o Ryan Oberholzer ona o le mau le mea le whitaui sa whaia e whaalawe nai le whainga o le haka le oropeleki i le taalonga whaitawina mua ma le Springboks i le tae au le sana te nei. Whaalia le li whaatonu e le ngata i na whaato ese o ia i le pūlenga o le oropeleki ae ua ia tusi alo ia mai fo i le uni le kopia New Zealand e whaali ai le nganga whaano noa ona o mea na tupu maali ni mai le tonu o le malae e pei ona sila ma mai mo ia i le TV e le ngata ina sa whaaleo tele le musika ai sa whape fo i na whaia mea whapapa o whaapopo ia i ma le leo tele o se whaalele tele o le Emirates na lele mawa lalo i lunga o le malai le Ellis Park a o whaia le haka, le kapa o pango a le oropeleki. Ta ua i le CEO o le uni le kopia a Felika, e te lea le sasi ma le sese o le whaai unga a i la tauna whaaponga iai i ia tūlanga. O le whaai unga le nā o Tala Fou.